Governo Hariona held ka fating em carreta Lubuk e a capital Dili, mas motorista no passageiro será que utiliza tuir necessidade. Iha halte sanulu resinen iha dililaran mai beneng ida iha Timor Plaza oi. Ame tamane mas mampulisir label parla ini sementara tambah ami karta pribadi encontrar larang. Lebe karta mi label parla lain ini terserlu soring. Bes hasang ami lau bo karta hasang ho mikrolet antang be sewang hira makarta pare ini antang sang mengganggu tuang. Halte ne bebesik Timor Plaza quase metro atos lima no microlet la para iha fating ne. Dala bara kami la heng microlet iha fating halte tambah iha sidade dili minimuliu ba passageiro sira atu heng microlet. Passageiro sira hateten halte sira nebe hari la tuirne fating. Motorista seluk preocupa, microlet causa problema no perigo iha dalang. Microlet sirne precisa tem que hare lampu antes satu para precisa tem que loke lampu seng atu nune husikotu bele hare atu nune bele para ho situação bedia se para de repente ma quando soke irnemo sorsida ladundia kida babe hanesa motorista. Diretora Nacional Transporte hateten ho microlet barak nebe para la tuir fating bele hamosu acidente tráfico. Itare agora situação agora no microlet sira lá para e a fatin dificuldade mecanismo sira para arbiro né bele mosumos acidente também itare fatin barbara se carik mag be passageiro sira bolo atu para sira para queraste então ainda né a situação sira nessa né bele acontecemos acidente tráfico. Autoridade hateten sira se aplica sanção forte ba motorista nebe la cumprir regra. Valor orçamento nebe magne ene bane nebe baseia ba por exemplo nessa se sira la cumpre regras trânsito né ene ba ia artigo 4 código de estrada ene ba se for multa basira multa bot lima $15 for ba ia motorista sira. Malbe de la Ruma Susar atu muda emani hahala. Domingos Trindade, Rony Silva, Miguel da Costa, RTTL.